First of all, the EPAC TV News welcome. Kangpokpita based over Kuki Civil Organization Group Committee on Tribal Unity Kotuna Yamna Pong Union Government ki warip na yaru haina kanan lauri Kuki Purna Taliba separate administration na traka tokhaiba lampidri phawba makhogi phirip amatu hongrui amadi maitei na Kuki taba mafam singde phawduna chathok chasin tawda adumak athingwa thamli haina aduna phong na ngasi phawbu lauri masina takni badi Kuki na hawbu lana si loidri takpani Popular government ama Manipur da layingai da di Manipur da thokpa thok punamak government adu ta taina dun lakpani atu bo hauki ba February ki tang 12 da gidi Manipur da president rule lairabanina taina phamasi center government da taina ba tabani hauki ba chahi 2023 ki May ki tang 3 da gi thork iba lal asigi Shanti Prokna ba gi damak ta Union Home Minister Amit Shah na share loduna Manipur gi security ki matang da review meeting pangthok tuna Manipur Governor the National Highway Lambi Sing Yawn Lambi Amata the Aid upon Yawden Mipum Kudimuk Hangatabani Haibu Pam Tambaga Loinana Marski Tang Nipandagi Lambi Punamuk Hausagon Satok Jason Yahanana Haihi Lakere Karigum Aid upon Pirapa Kudimak Akan Mix Logani Haiwa from Amasu Yaukibani Asukan Wapam Am Lading Zerek Asida Kangpok with the based over civil organization Kotuna Center Lengak Mayok the Laib Asida Manipur Governor na Organization asida kari kram action lagu dauri Governor ki maikai digi lorok ka dauri action ladu yeng batari nakalam romda Kuki lubna athing piak labasu post ki ing tapa paujel pubo khongchet adumak soidin chatkani haina lup asina phongdor le lamdam masida thokliba irang na sibu ing tapa purnabagi damakta fox na sinduna lakliba maski tang nipan da ing tapa gi paujel pubo khongchet ama chatlagani haina Paumishinga unabata Porki President Manihana Pungurle. Paumishinga unabata Manihana Makatan Haikiba, Wapamasi Satliba, Maski Tang Amada, Union Home Minister Amit Shahana Siar Loduna, Manipur Governor Ajoy Kumar Bhala Security Advisor Amadi, Lamdam Masiki Tongan Security ki Makok Tong Official Sing Yauna, Pamkiba Mipam Lowkibu Warep ki Matung Ina, Lamdam Masiki Chinga Masung Tam the Lady Lambi Kudimak. Hiram amata da atingwa pidun chatpi yahangani haina lauthokki wafam chathok chachin tawba asida atingwa pilakwa miyoi chingda akan me action logani haikiba adugi matung ina chatkadab khongchatni Home Minister lauthokki wafam adu chapchana pangthok piyu khongchat asi ahan bagi oina kanglagi awang tham gate tagi hauraga senapati district phawba chatkani adum oina ma khudong charabadi mau phaw yosingani khongchat asi mapung phana namagi damakta Lamtam masida laydiba pur kudimuk ima ibel ichil inausingna mapung phana mateng pangbiyu Sairak asida Kuki gi lup ahumna makhoina taliba separate administration amadi union territory gi legislature haiba demand asi phangdri phawba athingba Kuki gi lam amatada chathok chachin tawi yaroi hain athingba pirak pasu leiri ammarom dana lamtam masigi miyo kharana matam khara leiraga chatpiyu amadi chatpiganu hairakpiu phamsu leiri adumakpu Fox na lepki wafam asi mapung phana ba khongchet asi adumuk chatna nabagi warep lawri ba asi India lengang na lauthokki wafam adu kadai phabu mapung phana pangthoki amadi India lengang na lauthokki wafam adu thagatpa phongdokpa oina athingba leirabasu chatkani haibagi phirep asi lawbani haiki magna makhatana phongdokki bada ani suba foski khongchet oina Imphal dagi more tamna chatna na pandam thamli adum oina mak Kuki asawa body yam oiriba ITLF na jingba singdagi khongchet asi athingwa pirakba hauji phawbi oina di leitri khongchet asi lamdam masida ingtapa prokna na ba khongchet ni Kuki yam di atopa phur amata da singna dun chatkata ba khongchet natte khongchet asi lamdam masida mamang da leiramba ingtapa amadi kangdu phur kaidra nusinramba mahusagi phibam adu hanjinna duna chokatpa amadi nungaibu lamdam am oina na ba chatkata ba khongchet amani Masida lamdam masigi miyamna mapung phana sagot piu Kuki gi lup kharana athingwa pirakliba asi miyam gi yengduna khongpham masi handoktuna athingwa pirakliba makhoina lamdam masida ing tapa prokna ba hotnaiba khongchet asida mapung phana sagot piu Kuki gi achoba body oiriba kotu ITLF na chingba lup chingnasu makhoi gi miyam gi paw asi pibiduna Kuki gi miyamna su ing tapa pubagi chatkadoriba khongchet asida saruk yahanbiu amadi ai apan pidanaba makhatana Tawbiyu hainasu Foski Maikai digi lamdam sigi mari lena basingda appeal tawli. Pawa siga mari lena na nakalam romdana
फोक्सना सिंधुना चटकदौरिबा इंग तप्पा पुक्चेल पुबा खोंचत मियामना सौगटपियु हाइना KMWO ना अपील तौरले अपुनबगी सक्तम काइबी यारोय तुंगी मिरोल कंजी हाइबा पंदमदा लैरिबा लुप असिगी माइकैदगी सही अनि फजिलकलबा कांगलुप अनिगी इरांग नसिगी मतंगदा फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फोक्सना लाक्लिबा मार्च की तांग निपान चटकदौरिबा इंग तप्पगी पाउजेल पुबा खोंचत असिबु कुकीगी CSO खरन अथिंगमा पीगनी हाइना मीडियादा फोंदोरप असि यामना लेबक थीबनी थौंग असि KMWO मणिपुर अकनबा मोंगदी यानिंगदी हाइना कांगलेपाक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट ना खुदियक पीदुन थादोरप चेरुल अमना हाइरि चेरुल असिन हाइ इंग तप्पगी पाउजेल पुबा खोंचत असि अथिंगबा पेकबा हाइबसी कुकीगी CSO सि उतोंग अहोबद इसिंग हाइबा तागनी रैली यदु सोइदना लमदम मसिगी मियांगो लोइनना लमदम मसिगी कचिन कोया सिनबा थुंग सननबा थौरांग पुंबा तौदुन लई ऑर्गेनाइजेशन असिनसु मपुंग फाना सौगटपगा लोइनना ऑर्गेनाइजेशन असिगी थौमिसिंगसु सरुक याननबा सेम सारी इंग तप्पगी पाउजेल पुबा मणिपुर कहन निंगदबा फुरुप खुदिमकी मियोइसिंगसु खोंचत असिदु सरुक याबियु अमदी मपुंग फाहन बियु हाइनसु लुक असिगी माइकैदगी लमदम सिगी मियामदा अपील तौरली मणिपुर की इतिहास सही असिगी मार्च की तंग निपाल असिसु यामना मरु ओइबा नुमित अम ओइगदौरी नुमित असिदगिनी मणिपुर की लंबी सिंग अपन अमत्ता लेतन मियाम चथोक चसिन तौबु याहन्ननबा यूनियन होम मिनिस्टर मरी लेनबा सिंगदा पाउताक पीखिबा अदु सेंटर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली बु मतम खरगी ओइना मथौ तोहन्दना थमलगा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 365 की मखादा प्रेसिडेंट रूल थमखरबा मतुंगदा अहानबा ओइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना हौखिबा तांग अमदा मणिपुर की फिबम हन्ना यंगसिनबगा मतुंगदा तांग निपानदगी मणिपुर की लंबी सिंगदा मियाम अपन अमत्ता लेतना चथोक चसिन तौबु याहन्ननबा पाउताक पीखिबन मणिपुर गवर्नर अजय कुमार भला चीफ सेक्रेटरी PK सिन्हा सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव सिंह IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की चीफ तपन डेका यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट पीयूष गोयल डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ईस्टर्न कमांड की आर्मी कमांडर BSF CRPF अमसुंग असम राइफल की डायरेक्टर जनरल सिंह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आर्मी अमदी मणिपुर एडमिनिस्ट्रेशन की सीनियर ऑफिसर सिंह सरुक यादुना पांथोखिबा रिव्यू मीटिंग अदुदा यूनियन होम मिनिस्टर मणिपुर की लंबी सिंगदा मियामना चथोक चसिन तौबदा अयिन अपर पिनबा होटनबा यावरगदी मखोगी मथक्ता अकनबी एक्शन लखटकदबनी हाइबा पाउताकसु पीखिबन यूनियन होम मिनिस्टर तांग निपानदगी मणिपुर की लंबी सिंग अपनबा अमत्ता लेतन मियाम चथोक चसिन तौबु याहन्ननबा मरी लेनबा सिंग अकन इंस्ट्रक्शन पीखरबा मतुंग फोक्स हाइबदी फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ना तांग निपानदगी हौदुना बफर जोन सिंगदा यावना चिंगी मफम कयादा मियाम इंगना चिंगना लेमिननबगी पाउजेल पुबा मियाम की खोंचत अमा चटलगनी हाइना लाउथोकपसु लेखरबन नेशनल हाईवे सिंग यावना मणिपुर की लंबी सिंगदा हान मियामना अयित अपन अमत्ति यावदना चथोक चसिन तौबु यारमलबसु हौजिक्ति याद्रे हौखिब इंग कुमजा 2023 की मे की तांग अहुमदगी मतुंगदगी यारखिदबन इम्फाल कांगपोकपी माउ अमसुंग इम्फाल बिष्णुपुर चुराचंपुर अमसुंग इम्फाल मोरे लंबीसी स्टेट असिगी ओइनदी यामना मरु ओइबा नुमित खुदिंगी मी मयाम अमा चथोक चसिन तौनब लंबीसिंग ओइरमलबसु हौखिब कुमजा 2023 की मे की तांग अहुमदगिदी थोलक्किब कांगनुक इरांगना मरम ओइदुना हौजिक्ति लंबीसिंग असिदा मियाम चथोक चसिन तौबगी चांग अतुक्कि मतिक हंतग्रबनी लंबीसिंग असिदा मैतै नतब अतोप जाति कांगनुक मिसिंगना चथोक चसिन तौबु यारबसु मैतैनदी चथोक चसिन तौबु याखिदबदगी लंबीसिंग असिदा मी चतपगी चांग हाइनिंगाई लेतना हंथदुन लाखिबनी कांगनुक इरांग थोक्तिङैगी ममांगददी लंबीसिंग असिदा मैतै यावना जाति कांगनुक खुदिमकी मिसिंग अयित अपन अमत्ति यावदना चथोक चसिन तौबु याखिबनी कांगनुक इरांग थोलकपा मतुंगदगिदी नेशनल हाईवे नंबर 2 की सरुक अमा ओइरिबा इम्फाल कांगपोकपी माउ लंबीदा मैतैसिंग कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट फाउदुन चटपी याखिद्रे इम्फाल चुराचंपुर लंबीदना फौगाकचौ इखाई कांगभाईदगी हेंजिन्ना अदुगा इम्फाल मोरे लंबीदना पलेल योबु याद्रे ममांगदा मणिपुर गवर्नमेंट की स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस सिंग फाउबा इम्फाल सेनापति माउ हंगत अंदा अमसुंग इम्फाल बिष्णुपुर चुराचंपुर हंगत अंता चेलहन्नबा थेंखांग अनिरक होटनबदसु माई पाखिद्रबन कांगनुक इरांग थोलकलबा मतुंगदा अहानबा ओइना स्टेट गवर्नमेंट ना हौखिबा कुमजा 2023 की डिसेंबर की थादा इम्फाल कांगपोकपी सेनापति माउ
hangat anda amasung Imphal Bishnupur Churachandpur hangat anda state transport ki bus sing chelhananaba thorang tawkhibani adubu mau yaugadaba bus Kangla Tongbidagi aduga Churachandpur yaugadaba bus na Phawgakchau Ikhaidagi halakhi matung tarakpadasu mau yaugadaba bus na Kangla Tongbidagi aduga Churachandpur yaugadaba bus na Kangbhaidagi hen thodinba yadabadagi matam matuda government na lakhatkhiba state transport ki bus sing chelhanabagi thorang adu arema tadrun tokhi मधुगी मतुंगदा ममांग चाहीगी डिसेंबर थादा बसिंग अमुक चिल्हननब लखोटखिब थौरांगना तोंगबीनब पैसेंजर अमत लागतबदगी अदुम तोखिबनी स्टेट गवर्नमेंट ममांग अनिरक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसिंग चिल्हननब थौरांग लखोटपदा माई पाखिद्रब मतुंगदा हौजिक स्टेट असिदा प्रेसिडेंट रूल शासन थमलब मतम असिदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना मार्च की तंग निपानदगी मणिपुर लंबी सिंगदा मियाम एट अपन अमत यावदना चाथोक चासिन तौबु यहन्ननब अमसुंग ayat apan pinabo hotnab yorogna makhogi mathakta akanba thabuk lokhatnanaba mari lenaba singda akanba pautak piba leikre union home minister gi pautak matungina governor yauna mari lenaba singna tang nipan dagi state asigi lambi khudingmakta miyam ayat apan amati yawdana chathok chachin tawbi yahannanaba security gi oiba ngaksen thorang yauna lokhatpa yaba thorang sin lokhatpa hokre adum oinamak union home minister gi pautak asi थबक ओंथोकपद गवर्नमेंट अमसुंग कुकीजो कम्युनिटी की मरक्ता चाउन मुक्नब थोलकद्रा हाइबगी चिंगनब लेतबदि नत्ते हौगिब तांग अहुमदा कांगपोकपि डिस्ट्रिक्ट की फाइजांगदा कोटू कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी न सिंदुना पांगथोकिब पब्लिक कंसल्टेटिव मीटता वारोइसिल लाक्ट्री फौब कुकीजो गी मफमसिंगदा फ्री मूवमेंट यहल्लोय हाइन अकनबु वरि लोबसु लेखिबन नकल मरोमदा स्टेट अरमारीदगी लुट तौखिब नोंमैसिंगी मनुंगदा चादी यांखैदी रिकवर तौब ngamli haina makok thong official amana phongdokladuna nongmai surrender taunanaba governor thakiba matam ngarang luikiba ga loinana mathang step oina lambi hangdoktuna public vehicle sing police ngak selaga sanmagi thabak lokhotlagani haire makok thong official amana news agency amada phongdorakpada manipur president rule thamkraba matung nongmai chanipan surrender tarokhiba ga loinana ngasi phawbada police station singdagi lut tawkiba nongmai चादी यांखैदी रिकवर तौरे लुटौखिब नोंमै सरेंडर तौननब गवर्नर अजय कुमार बालान पीखिब मतम ngarang लोइखरे मखाताना मतम संदोरकनी हाइबगी थाजब लेत्रे मरमदी गवर्नर ममांगद निमित 3 निगी मतम थाखरब मतुंग अमुक मखाताना मतम संदोखिबनी मकोक थोम गवर्नमेंट ऑफिशियल अदुन मखातारदुन हाई मथंग राउंड की एक्शन लोइना नोंमै रिकवर तौननब ऑपरेशन चथनब सिक्योरिटी फोर्स त खंगनग्रे Operation asi intelligence na pirakpa information di yumpham oiraga amadi tongan agency sing na pirakpa pauda yumpham oiraga akhanana sak thagadab operation ne agency asida makok thongbu official aduna nongmaigam mari lenena phongdorapu wafamda chawrakna lut tawkhiba nongmai 5,000 ga chani rongi manungda nongmai 1,337 recover tawbu ngamle masigi mathakta unique ID number muthatpa nongmai 1,337 amasu yawri अदुबो हाइरिबो नोंमैसिंग असिसु लुटौखिबो नोंमै ओइगनी मरम मसिना ngasi phawbada surrender tarokpa amadi recover tarokpa yauna punna nongmai 2,400 laingakna amuk hana phangba ngamle adumakpu surrender tarokpa natraga phagalakpa nongmai chatruk romdi police na mari lemdaba nongmai singni haina su phongdokle ammaromda senior official amana phongdorapgi matung ina hauji makhatan lakhotkedaba thabakti lambi hangdokpaga loinana maitena kukina dominate tawba mafam chingna chatpa yananaba amadi kukina maitena dominate tawba mafam na chatpa yananaba thabak lokhotpani maitai community gi miyosingna chinggi lambida Nagaland amadi atei mafam na chatpa yananaba aduga kukina su valley area da chatpa yananaba police escort singna ngak senbagi thabak lokhotpaga loinana lanai gari sing chathanbagi mathakta tongan mafam chingdagi bus service lehellagani taseng system asi haukiba December dagi haukrabani adubu Union Home Minister Amit Shah ga mifam ma pangthoklaba matung tharong simbakatan lakhotnanaba sem sabani hairi ningsingba yai kuki singi tokhaiba lengak natraga legislature leiba union territory ama pidriba phawba kuki jo sing taba mafam chingda hana gumna state asigi miyamna chathok chasing tawbu yaroi haina the village volunteer eastern zone na thadorpa cherol amana khanghan khibu leikrabani wafam asi Federation of Civil Society Organization Foxna थासिग तांग निपान दगी हौरगा मणिपुर की चिंग अमदी तमगा ताइनबदा लेब बफर जोन चिंग लांथोकलगा शांति खोंचत अम चटकनी हाइना फोंदोरखिब अदुगी पाउखुम ओइना विलेज वॉलंटियर ईस्टर्न जोन
ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯅ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯝꯅ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯈꯤꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯁꯨ ꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯐꯣꯔ ꯅꯝꯄꯤ ꯑꯦꯋꯦꯀꯦꯅꯤꯡ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯜ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯐꯣꯛꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯃꯔꯨꯝ ꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯦꯛꯆꯥꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯐꯣꯛꯁꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯊꯑꯣꯏ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯍꯥꯅ ꯆꯤꯌꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 9ꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯧꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯅꯥꯀꯣꯡ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤꯕ ꯏꯄꯥꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛꯀꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ FB ꯄꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯌꯔ ꯀꯃꯦꯟ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ